Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe an julɓe haray ko ɗum faala en andintingol ɗo ko fi o laylatul qadr. En andi kaka juulirɗe wowɗe yahugol woto en sikku haray baraji ɗin kaka juulirde woni ko yarayno ɗen ton ko fi wota ngamelo nango en nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki nafiloji men ɗin kaka cuuɗi ɓuri en moƴƴangol haray ɗe balɗe sappo sakkitorɗe kadi ka suumaye ɗo ko ɗo nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki laylatul qadr woni ko ɗaɓɓete karamokoɓe men ɓen noon no wi'i laylatul qadr e ɗen balɗe sappo ɗon kadi wonde himo ara ɓaawo wonde himo ara yeeso haray ko en immo e ɗe balɗe sappo ɗo fof wurnitiren jemmaji ɗin dewal fi Allah okku en nde moƴƴere nde fodi en ɗo haray miɗo andintina en fayɓe men ɓen e modiɓɓe men ɓen ɓeɗo immo julna en surtout ma ɓiɓɓe men ɓen haray en ekkita woni ɓiɓɓe men ɓen konno ɓe julnirta ɗimmon ɗum ɓe anda e mawɓe maɓɓe ɓen wonno wurnitugol ɗiɗo jemmaji sen kalkili enen mawɓe men ɓen ko yetotono en fi Allah e fi nelaɗo e fi nediji no wondirten non en taway ko ɗum ɗo wonɗen e gollirgol ko ɗum woni en nafugol ɗo ɓuri ko fontuɗen Qur'an e sunnaji ko on ɗen jangude kon taway koko janguɗen kon ɓuri fanɗude e di ko on ɗen gollitirgol ɗa kon hara enen kadi ɓiɓɓe men ɓe waway gollitiroygol ɗum nde ɓe yiya hadis on hara tawa ɓe wawino gollugol ngol haray onon kadi modiɓɓe amen ɓe wona yon accu men ka cuuɗi menen ɓiɓɓe mon ɓen e ɓenguli mon ɗiya wurnitugol oɗo jemma haray no yurmi ha ka yiyata ɓengu ma ɓiɓɓe ma no naata yiite an hiɗa natude aljanna tawa wawata hunde nde ñande haray ko fewn ɗo woni ko walloton min haray ɗimmon ɗum Allah subhanahu wa ta'ala no yeti en fingal nyallal ka Qur'an ba'da auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim o wi laylatul qadr khairun min alf sahr wo hebugol laylatul qadr ko ɗum ɓuri moƴƴude ko rewata Allah lebbi wulure harada jokkindiri ko ɗum ɗa ɓuri moƴƴude ko ɗum ɗon ɓuri baraji haray ɗum ɗo ko occasion se nani no ɓe portoɓe hara ko kamɓe okkano ngal nyallal wallahi ɓe nayno ɗe balɗe sappo ɗo golle ala iwtiren kadi ɓawo maɓɓe e musidɓe an julɓe haray ɓurte wattangol yila wota e weddito surtout enen kadi woni ɓe lagine gaaɓe ɓay ko leerji men ɗin mi andi waɗen 1h30 immoɗen o leer ɗon totten dewe men ɗen hay sonnaɓe ɓe ala e horugol ɓen kamɓe kadi ɓe immo ko tongana ɗen dow o walagol ɗano maɗum darugol télé e ɗeɗo balɗe wonɗe e arde ɗo ko hen tuttudewe men ɗen toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala ɗimmon ɗum haray nene men Aisha ummil mu'minin kamɓe ɓe wono wadde o duwa ɓe maka Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimu tuhibbul afwa fa'fu anna enen kadi waɗin ɗum ɗo haray non ko ɗum ɗo Qur'an wi falyatanafasil mutanafisun hani no ɓurodiraɓe ɓen hara ko sifa ɗiɗo piiji ɓe woni ko ɓe folodirta e muɗum haray miɗo darwa fewndo ɗo miɗo jerna ɓe karamakoɓe men wonɓe ka Facebook ɗo e radio LAAWOL KISAL wonɓe en jangalngol en e alluwal suumayengal wallahi miɗo andintinay woten sikkuɓe karamakoɓe men ko faale yaade ka radioji walla ko faale yaade ka Facebook o dolokke mo Allah subhanahu wa ta'ala ɓorni ɓe on dolokke ɓe faala ɓortade ɓe ɓorna en ɓay ɓe andi si ɓe waɗa ɗum Allah subhanahu wa ta'ala lande toto ɓe yawmal qiyama haray miɗo inna yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydan en sifa o radio men LAAWOL KISAL ɗo ko waɗi noon karamokoɓe men ɗuɗuɓe e towuɓe alloɓe je jentama e oɗo radio ha yimɓe ɓe wowti jentagol bayana ha ɓe suusi kadi noddugol karamokoɓe ɓe watti suusude noddo karamokoɓe landoɓe ko yowiti e diina maɓɓe kam haray miɗo toro Allah ɓe wonɓe gollugol ton yo Allah subhanahu wa ta'ala remplace ɓiɓɓe maɓɓe ɓen nyande woni ɓe ala e golleji maɓɓe moƴƴuɗi ɗin haray miɗo daro fewndo ɗo miɗo inna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim fatubu alayna fa innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.